saya dah dalam TLDM lebih more than 10 years, and then of course perjalanan ni bukan satu perjalanan yang mudah lah. Saya Lieutenant Commander Chan Jun Kuan, TLDM. Saya merupakan bekas pelajar daripada University College of Aviation Malaysia, UNICAM, dalam jurusan PhD in Aviation, di mana saya membuat kajian dan study more specifically in aviation safety culture. Dan kini saya merupakan seorang pegawai tentera laut, dan at the same time kepakaran saya adalah dalam bidang kejuruteraan pesawat. Jadi saya dah dalam TLDM lebih more than 10 years, and then of course perjalanan ni bukan satu perjalanan yang mudah lah. So kenapa saya cakap perjalanan saya ni bukan satu perjalanan yang mudah? I believe that of course tak ada satu jalan yang mudah lah. Everybody dia ada face dia punya different types of different challenges in life. Jadi in my specific case, saya of course masuk tentera bukan satu benda yang senang lah. Dengan the physical demand, the work punya demand, the operational pressure dan sebagainya. Dan on top of that, being an aircraft engineer, dia tak senang sebab the life of the people is under your control. You are part of it. You contribute to the safety and the life of the people. So